Menin aytayın degenim balasın enesine kas kılgan azırkı kelinder jönündö aytayın dedim ele. Azırgı erkekler enesin emes ayalın ugup kalgan zaman bolup jatat. Oşol ele kelinçek dele kayın ene bolorun özünün başına kelerin oylonboy jatışat. Erkekler öte ele alsız, ayallarga köz karandı bolup kelet. Toora aytasız, toora moyunga alabız. En toora söz. Ya Allah, çınında ele erkek bolbay kaldı. Erkeklik namusunu jogotup koydu. Ötkönde men aytkamın, dagı aytamın. Bir meçitin açılışında da aytkamın. Erkekler jalan. Men aytım, erkekler, sen ayalыңды ırazı kılışlığın mildet emes. Sen ata-enеңди ırazı kılışlığın mildet. Sen ata-enеңди ırazı kılsaң, beyişke kiresiň. Ayalыңды ırazı kılsaң, beyişke kirbeysiň. Men ayalың men senden ırazımın dese sүйünüp alba, oho menden ayalım ırazı eken dep. Jok, ayalыңdan sen ırazı bolsaң, ayalың beyişke kiret. Oşonduktan ötkönde biri aytты, men ayalım menen apamdын ortasında başım katıp kaldı degenden aytkamın. Men aytkanды kılsaң başың jumşak bolot. Men aytkanды эле kılsaң başың jumşak bolup kalat. Sen apаңдын алдында ayalыңa ayt. Apam turgan uçuda sen ник досуң. Sen eç kim emessiň. Apam turgan uçuda sen eç kim emessiň desең, urmattugan başың jumşak bolup kalat. Бүгүn ayalыңды dagы apаңдын ордуна коюп алдың, ayalыңды apаңдын деңгелине чыгарып алдың, ошондуктан başың катып атат. Кимисин айтканын кылсам депчи. Урматтуу erkekler, erkek bolуңуз. Ата-энеңизди, аялыңыз өткөчө ата-энеңизди ыраазы кылыңыз, бейишке киресиз. Аялыңыз сизди ыраазы кылсын. Siz anı razı kılış mildet emez. Ayalыңыз sizde razı kılsın. Kantı razı kılat, anı bilbemin sizde razı kılsın, beyişke kiret. Ova, emi ayalыңызды дагы, ата-энеңизди дагы razı kılsanız, anda kanday sonun erkeksiz. Атаңыз дагы, ата-энеңиз дагы разы, аялыңыз анда кандай сонун эркексиз андачы. Чыныгы пайгамбардын үммөтүсүз. Ошондуктан келиндер деле анын сөзүн айтып келе бербей, энең анантты, анан апаң анантты, мен жакшы эле олтурсам мындай деди, келгенде эле мээсини чукуп, антып атат, мынтып атат, ишенбесең барып сура дей бербестен, экөөнү уруштурбастан, эне баланы бири-бириден ажыратпастан, ун чукпастан не кылыңыз, колуңуздан келген кызматыңызды кылыңыз. Аллах Таала өзү жеңилдик берсин.